Te āhua nei kei te whai whakaaro e tehi Māori ki te tautoko i te kaupapa kari kohuke a te kāwanatanga. No te pōrā i hui tahi ai te kāhui rangatira āiwi ki ngā minita o te kāwanatanga. Hei tā te pirimia, he tīmatanga kōrero tēnei i wainga nui te kāwanatanga me te iwi Māori. I konei i te whare miere i hui tahi ai ngā rangatira āiwi me ngā minita o te kāwanatanga. E ohorere ana ki te rangona he hui huna kua tui nā pō. Wanganui te minute me wetahi o ngā rangatira o ngā runanga. Kei te he tērā, hei tā te premier, hei tāna he tīmatanga kōrero. We have been engaged in, for instance, already the excavation of iron sands around the country, so it's not exactly as if they're not participants already. The question is whether they can or would want to play a bigger role. Nō reira, he aha te hua o te hui. We'll set up a form of engagement for the iwi leadership group that will enable iwi to participate on the same basis as everybody else in the industry. Engari, hei tā Kelvin Davis, kāore te kāwanatanga me te kāhui āiwi i te whakarongo ki ngā whakaro o te hā kere. Horika rātou i te hehia, ki te keri ngā rawa mai raru i te whenua, nā reira me whakarongo ai ngā rangatira ki te hau kāinga, kaua e whakarongo ki te kāwanatanga. We don't argue that the iwi leaders speak for all of Māoridom, and nor would we ever try and make that argument. Hei tā John Key kei te tūwhera te tau kōrero ki ngā iwi katoa, kia whai wāhi ai rātou ki ngā hua o te ao keri rawa. I wouldn't say there's a universal desire from Māoridom to be engaged in mining, but there's the potential, and they at least want to have a discussion. Ka hui te kāhui rangatira āiwi a ngā rā whakatānei ki te wānanga anō i tēnei take. Roihana Nuri, Te Karere. Āpiti atu ki tērā kua puta ngā whakatūpato a te tumua ki takirua o ngā kākāriki. Hei tā me tiri aturei, kaore i te tika kia karia ngā whenua kua roa e puritia ana e ngā hapū me ngā whānau.